Hallelujah. Hallelujah. You may be seated in the name of Jesus. Mwakwicarira. It's a great privilege to be here Ni umunezero kubana namwe uyu munsi. and to speak about technology in the church. Kugira ngo tubabwire ibijyanye na technology mu itorero. I won't take long, Sindi bubatindire. but it's a complex topic. Ariko nababwira ko ari inyigisho igoye. I chose to speak in English Nifuje kubaganiriza mu Cyongereza. for the purpose, the invention of technology. Kubera Most of the terms are in English. kubera ko technology amaterme menshi ari mu Cyongereza. Some will not be even translated easily, Bimwe biraza kugorana kugira ngo tubisemure. but we'll try to make it easy. to Gusa be turagerageza understandable. tubisobanure. Hallelujah. Hallelujah. Let me start with reading the Bible. Reka dutangirane n'icyanditswe muri Bibiliya It will help us to understand our build from where Phyllis stopped. kugira ngo dukomereze aho umushumba yahagarakiye. And why should we build our capacity to build our own technology in Africa? N'impamvu tugomba kwiha ubumenyi kugira ngo dushobore guteza imbere technology muri Afrika. We read Proverbs chapter 22, verse 29. Turasoma mu Migani 22:29. Do you see a man skillful and experienced in his work? He will stand in honor before a king. He will not stand before absolute men. Soma mu Kinyarwanda. Hari wadusomera mu Kinyarwanda ufite Bibiliya? Turimo turasoma mu Migani 22:29. Imigani 22 ku murongo wa 19. 29. Hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye, bene uwo azaba imbere ku mwami, ntazakorera abagufi. We need skills. Dukeneye ubumenyi ngiro. We need skills and experience in church. N'inararibonye mu itorero. We need the capacity to build what Fele was explaining to you about social media. Dukeneye ubumenyi ngiro kugira ngo dushobore gushyirwa mu bikorwa ibyo umushumba Fele yatubwiye ku mbuga nkoranyambaga no kuzikoresha neza. All those technologies, Bivuze ngo izo technology zose there are content behind, hari ibishyirwamo byandikwamo, but they are code, people who write code to make it visible to you. ariko hakaba n'abantu babyandika kugira ngo babishyire hanze mu bibone. And technology had advanced. Kandi tuzi ko technology igenda itera imbere. Some of the content are automated. Rimwe na rimwe wisanga ibizamo biri muri technology birizana birikora. Let me give you an example. Kambaho urugero. Whoever has a smartphone, Ufite ino telefoni ya smart, whenever you are going, aho waba ugiye hose, if I tell my phone to give me a map to my home, iyo usabye telefoni yawe ngo iguhe inzira uri bugendemo utaha, iguhe ishusho yaho uri buce, or give me a direction to my office, cyangwa ikuyobore aho biro yawe iri, or give me a direction to the supermarket where you go for shopping, cyangwa aho ujya kugurira ku iduka, my phone will be able to give it to me without typing anything. telefoni yanjye ishobora kumpa iyo nzira ntagombye kugira icyo nandika ngo nyisabe. Do you know why? Muzi impamvu? Some people ignores the so-called terms and conditions. Hari abantu benshi bakoresha telefoni batitaye ku mabwiriza n'ibyo bavuga kugira ngo wemeze mbere y'uko ukoresha telefoni. Google Muri Google
has shown you to accept terms and conditions for the akenshi Google. barakubwira bati aya mabwiriza agomba gukurikizwa, Most of us don't read it. kandi benshi muri twe ntitujya tuyikoza ntituyasoma. And we are giving Google our information. Ugasanga kenshi uko urimo gukoresha Google ushyiramo amakuru yawe urayabahera ubuntu kandi ntabwo wari uzi ko bazayakoresha. It's automated. Mwibuke ko ari ibintu byikora automatiquement. And they are allowed to use it for anything. Noneho kuko utabisomye ngo ubyemeze cyangwa utabyitayeho, amakuru yawe bakayakoresha icyo bishakiye. And it is written in terms and conditions. Kandi biri muri ya mabwiriza iyo urimo kwinjira muri app. They know what you like. Bazi ibyo wifuza n'ibyo ukunda. They know where you go. Bazi aho ukunda kujya. They know who you talk to. Bazi abo ukunda kuganiriza. They know what you spend most of your time. Bazi n'imbuga ukunda kujyamo n'ibyo ukunda gukora kuri telefone. Especially on social media. Kanshanga bikamfatira umwanya. We have 15, 20 applications that we have allowed notifications. Tukaba dufite ama application kuri telefoni 20, 10 nangahe yose wayemere ko azajya kohereza utuntu kuri telefoni. Why do I need to know that she posted my picture on Facebook? Ese ni ihe mpamvu nkeneye kumenya ko yashyizeho ishusho yanjye kuri ifoto yanjye kuri Facebook? Maybe I need it. Birashoboka ko nyikeneye, but not now. Ariko wena ntabwo ari ngombwa none. Not in the meeting. Ntabwo ari igihe ndi mu nama. Not while focusing on important things. Nta nubwo ari n'igihe ndi mu kazi ngomba guha agaciro. All right. Let's go directly to the technology. Noneho katujye muri technology. It will help you to understand bize kubafasha kubyumva neza what I'm talking about. Ibyo ndimo kuvuga. Initially, technology was invented for good purpose. Ubundi technology yakorewe kubw'umugambi mwiza, yari ifite umugambi mwiza. It is practical. Kuko ni ikintu kidufasha mu buzima. What I'm telling you is what I've been doing for the last 17 years. Ibyo ndimo kubabwira ni nararibonye mfite imyaka 17 irenga. I built software. Njewe nshiraho ama software that serves good purposes. Kugira ngo afasha abantu mu gukora ibintu byiza no gufasha abantu. We build software that solves problems. Tugashiraho softwares cyangwa ama applications akemura ibibazo by'abantu bafite. And it is made to achieve very specific outcomes. Noneho zino applications dukora cyangwa ama software akorwa kubw'umugambi runaka no gukemura ikibazo runaka. Technologies has a lot of things that can help us to improve our life. Bivuze rero ngo technology ifite ibintu byiza, inyungu nyinshi zateza imbere ubuzima bwacu. Do you see what is on the table here? Ese muriho murabona ahangaha kuri ecran? I have my iPad. Murebe ahangaha ngiye mfite iPad yanjye. It can help me to read. Irimo iramfasha kugira ngo nsome ibyo nigisha. Something that can help me to grow in my capacity and produce and work fast and deliver in my workplace. Bivuze rero ari iPad yanjye ari technology ni ikintu cyagufasha kugira ngo ukore neza kandi ukore umurimo unoze. My watch here, iyi saha mfite, it is telling me it's time to stand up. Irimo irambwira ngo ni igihe cyo guhaguruka. Because you have seated a long time. Kuko umaze umwanya wicaye. Please do stretching for your good. Ukoremo ka siporo gato. Isn't it good? Ese ibyo si byiza? And this watch, noneho ni isaha, some of the advanced technology had provided. Baduha abantu bateye imbere muri technology bakora aya masaha. I've read an article, some watch that I invented. When you fall down, nasomye rero ahantu ngo amatelefone amwe bakora iyo uguye hasi n'urugero. It senses that shock. Ihita yumva ububabare wagize. And calls emergency. Noneho igahita uwo mwanya yihamagarira urgence ko baza bakagufasha. Immediately without you wowe ntabwo ari ngombwa ngo uhamagare ngo baze bagufashe. Yo niyo yihamagarira nka ambulance cyangwa umuntu waza kugufasha.
Those are the good things of technology. bivuze rero ngo tekinoloji ifite ibyiza, But there are some flip side of the coin. ariko noneho hari uruhande rundi rutari rwiza. I want to repeat what Fele spoke about social media. Reka nse nkusubiramo ibyo Fere yavuze kuri social media. People are connected Abantu barimo barahuzwa like never before. kuruta ikindi gihe kigeze kubaho. I can text someone wherever they are. I can call on video, on normal call. Nahamagara aho ndi hose, nakoresha video, nkabona umuntu kuri social media cyangwa kuri online. But again, Gusa this technology disconnect me with my family, my neighbor, my next colleague we are sitting together. Gusa ikibi cya tekinoloji nuko iyo uyitinzeho cyane ituma utakaza ubusabane bwawe hagati y'umuryango wawe, umuturanyi na mugenzi wawe mubana. Technology saves us time. Yego, tekinoloji iragufasha kugira ngo ucunguze igihe cyawe ugikoreshe neza. And you deliver a lot of time in a lot of things in short time. Kandi bikagufasha kugira ngo wihutishe akazi kawe mu mwanya muto. And the same time it distracts you. Ariko ifite noneho n'ikibi cyayo nuko ituma udashobora gusabana nabo muri kumwe. Those notifications that I was telling you, Uto notification nababwiraga tuza kuri telefoni, you receive 10 notifications while having dinner with a friend or a colleague. ubona nka notification 10 urimo urasangira n'umugenzi wawe n'umufasha wawe, ukabona utwo message turimo turaza kuri telefoni. And you get disconnected. Noneho uwo mwanya kwa kundi urimo kugenda udukurikira bigatuma mudasabana neza, mutagirana ibihe byiza. We are aware we have a lot of information. Yego, ni byiza kumenya amakuru menshi, but some of information are not needed. ariko siko amakuru yose akenewe cyangwa ari ingenzi. Most of us, when we wake up, Akenshi twese hafi iyo tubyutse, we check our phones. icyambere ni ugufata telefoni. If I ask you what you read in the morning, Noneho nkakubaza ese mu gitondo hari ikintu washoboye gusoma, you will not tell me even 10% of what you read. wasanga 10% y'ibyo wasomye nta na kimwe wibuka. What does it mean? Ibyo bivuze iki rero? We are feeding ourselves information that we don't need. Bivuze ngo urimo urakira amakuru ariko nta kamara gufitiye. Initially, technology was invented with good purpose. Nkuko nababwiye, tekinoloji yakozwe kubw'umugambi mwiza. It is not inherently good or bad. Ntabwo wavuga ngo ego ni nziza cyane cyangwa ngo ni mbi cyane, oya. It's up to us to make it good. Ni twebwe tugomba kuyiha ishusho y'icyo And dushaka, it's up to us to make it bad. tukayiha kuba nziza cyangwa kuba mbi. It's up to us to use it for being efficient. Ni twebwe twayikoresha kugira ngo tugirire umumaro, And it's up to us to go on the other side. cyangwa tukanayikoresha nabi ikatugiraho ingaruka mbi. During Paul's time, Mu gihe cya Paulo there was no Instagram or Facebook. nta Instagram cyangwa Facebook yari ihari. He used letters. Yakoreshaga inzandiko. But he set the standard. Ariko ashiraho urugero. If you read this, Romans chapter 12, verse 1 to 2, Iyo usomye mu Baroma 12 kugeza kuri 2, because it's there in English, I ask Didier to read it. reka tugisome mu Kinyarwanda. Abaroma 12:1-2, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Umurongo wa 2, kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. He set the standard of what we should conform with.
yashyizeho urugero by'icyo tugomba kwishushanya nabyo, ibyo tugomba gusa nabyo. We have to conform ourselves with good things. Tugomba gusa n'ibyiza, iby'ubumana. As I said, technology has two sides. Nkuko nababwiye technology igira impande ebyiri. And in Rwanda we are benefiting technology. Ariko kamvuge ko mu Rwanda technology idufitiye akamaro. I'm privileged to contribute to that wing. Njyewe nahawe amahirwe yuko nayikoresha mu buryo bwiza. In Rwanda you can request for any government service. Mu Rwanda wasaba serivisi yose ya leta uciye muri technology. There is a site called Irembo. Hari site bita Irembo. You sit in home, you can request any service. Wakwicara mu rugo iwawe ugasaba serivisi yose wifuza. There are a lot of banking applications. Tuzi ko amabanki menshi akoresha technology. All those are good things of technology. Ibyo rero ni ibyiza bya technology. And there are a lot of good things about social media. Noneho hari n'ibindi byiza by'imbuga nkoranyambaga that can help us to spread gospel. byadufasha kugira ngo tuvuge ubutumwa. Because most of those social media were built to distract us if we don't use it well. Kuko imbuga nkoranyambaga zashyizweho kugira ngo turangaze mu gihe tutazikoresheje neza. But on the other side, it can help us to grow and spread the gospel. Ariko ku rundi ruhande twazikoresha kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Now, let's ask ourselves questions. Noneho katwibaza ibibazo. How is it forming your priority, technology? Ese technology wowe nk'umukristo uyiha kahe gaciro? Igufasha iki mu gusettinga priorities? Mu gihe urimo gushyiraho gahunda yawe igufasha iki? Ifata uwuhe mwanya? Do you prioritize reading pictures where you were posted than responding to the email or to your client? Ese uha agaciro gusoma kuri Facebook, kureba ibyo abantu bavuze kubera ko washyizeho ikintu kuri status, cyangwa uwo mwanya uha kuba wasoma email y'akazi kugira ngo ugire icyo uyikorera? You have the answer. Ni wowe ufite icyo gisubizo. How is technology forming your worth? Ese technology ni akahe gaciro irimo kurema muri wowe? Does it make you efficient in your workplace? Yaba irimo kugufasha gukora umurimo unozeho kurusha mu kazi ukora? Or it distracts you to deliver even little? Cyangwa ahubwo irakurangaza n'agakeya wakabaye ukora ntugakore? How does technology is forming your kids, your family, your relationship with your colleagues? Technology irimo irarema muri wowe iki mu bana bawe, iki mu muryango wawe, iki mu mibanire yanyu nk'umuryango n'abakorana. Have you seen how contents are automated? Ese mwabonye ko amakuru ahita yizana mu buryo buri automatique? All the social medias that Fele presented, ziriya social media cyangwa imbuga nkoranyambaga ibyo pastor ya presence hano, none of them was invented in Africa. nta nimwe yakorewe muri Afrika. All the top 10. Ziriya imbuga nkoranyambaga za mbere 10. And they are giving us content. Ariko mwibuke nizo zirimo kutuha amakuru. And they are feeding our kids. Nizo zirimo guha abana bacu ibintu bitandukanye. We have a role to play here. Rero dufite akazi, dufite umukoro. As time is going fast, Nkuko rero mubona igihe cyacu kirimo kwihuta, I put this in front of you for you to read. Mbereke iki cyanditswe kiri imbere yanyu. We are formed in image of what we habitually gaze at. Twebwe rero turi ishusho y'ibyo dutindamo n'ibyo tureba cyane.
The habit of our hearts follow our habits of our phones. imyitwarire y'imitima yacu cyangwa uko imitima yacu imeze bihuye neza n'uko dukoresha telefoni zacu. Is it true for you? Ese byaba ari ukuri kuri wowe? What we see most Ibyo utindaho, ibyo ureba cyane, is what forming us. nibyo uhinduka, n'icyo uba cyo. So, as I explained to you, I think Fele Gakwaya explained a lot on the impact of social media. Nk'uko rero umushumba Fele yabitinzeho ingaruka zo gukoresha imbuga nkoranyambaga. I won't take long on the impact. Ntabwo ndi bubitindeho kuko yabivuze. I will not speak how depression has increased since 2012. Ntabwo ndi butinde kuijanisha y'ukuntu agahinda gateye ubwoba cyangwa gakabije kafasha abantu, depression yafasha abantu kuva mu 2012 abantu bagenda baba benshi bagira depression. I won't take long to explain to you how long you spend in front of your screen. Ntabwo rero nanone ndi bibaho imibare igaragaza umwanya utinda kuri telefoni yawe. But I'm going to tell you, to show you good thing about technology. Gusa noneho reka turebe ibyiza bya technology. Next. I'm going to tell you 6 technologies Ngiye kubabwira technology 6 that impacted our life, zashoboye kugira ingaruka ku buzima bwacu, and the invention continues. kandi bigakomeza kuba byiza no kurushaho. I'm motivating our young brother in Africa to contribute to the invention. Bivuze rero ngo ndashishikariza bene data cyane urubyiruko rw'Abanyafrika kugira ngo namwe mube muri abo bazakomeza guhanga ibyiza bya technology. Or we choose to be a consumers. Cyangwa muzatoranya muhitemo kuba muri abakira gusa ibyo abandi And bakoze. they feed us to what they want. They choose us Bakazajya to noneho baguha ibyo bishakiye nawe ukakira. Have you seen how TikTok was banned in China? Ese mwabonye ko TikTok bayikuyeho mu Bushinwa? Do you know that there are automated fake news filtering in some of Western countries? Ese mwari muzi ko mu bihugu byateye imbere ko iyo babonye fake news hari ukuntu deja muri system yabo bahita bazihagarika kuko bo bashyizeho izo ngamba? But for us, we consume it. Ariko and twebwe we uko get bije distracted. turabyakira byose. 5G technology. Technology ya 5G, This is fastest internet ever. iyi ngiyi niyo interineti yihuta kuruta izindi kugeza ubu. Let's benefit it. Reka rero It's tuyikoreshe already neza invented. kuko irahari, Let's consume it for good purpose. tuyikoreshe ariko neza, It helps us to be efficient in what we do. itume tubyaza umusaruro kandi dukore umurimo unoze. We have artificial intelligence Tukagira intelligence artificielle and machine learning behind all the social media we've seen. noneho mu imbuga nkoranyambaga zose twabonye tuzi. They are using artificial intelligence and machine learning to feed us what they choose to give us. Zose zirakoresha intelligence artificielle cyangwa noneho no gukoresha imashini kugira ngo batuhe ibintu byose bifuza kuduha uko babishatse. But it has good things. Ariko nanone hari ibyiza byabyo. It helps us to make a better informed decisions. Bidufasha gufata imyanzuro ikwiye. I won't spend much time explaining you about importance of data. Ntago ndi butinde ku gaciro ko kugira amakuru. And this artificial intelligence is helping us to automate most of the things. So artificial intelligence ikidufasha ni ukugira ngo ibintu byinshi bikoreshwe mu buryo buri automatique kandi byihutisha akazi. It helps us most of the application where we get a recommendation. Let's get recommended on positive things. Noneho ugasanga biradufasha kugira ngo tubone recommendation cyangwa ibintu bikagenda neza, reka tubikoreshe mu buryo bidufitiye inyungu. Amazon is recommending you to buy something because you've looked at it before.
noneho ugasanga nka Amazon rya soko riri kuri interineti ririmo rirakubwira ngo byaba byiza uguze iki kintu, impamvu ni iyihe, bazi ibyo ukunda noneho bagashaka ko ukomeza kukigura. And Netflix is giving us more movies to watch. Noneho ugasanga kuri Netflix niba abandi batanga amashusho ya movie bakagenda bakubwira bati iyi movie yaba ari nziza kuri wowe. Because your friends. Kuko urazikunda. Because your friends likes that movie. Hari inshuti zawe muri connecte mukunda movie nk'iyi. Or you've watched a similar movie and you liked it. Cyangwa bagafatira kuri cya gihe warebye iyindi movie yenda gusa nk'iyo bakavuga bati niyi wayikunda. Isn't it good? Ese ibyo hari ikibazo bifite? To be recommended on good things. Kugira ngo ubone izo notification zikugira inama y'ikintu wafata. But most of us, because we don't contribute, they choose what to recommend us to watch. Ariko noneho kubera ko nubundi tuba tutatanze za information nake ngo tubigiremo uruhare, usanga ibyo baduhari ibyo twakira. I won't spend much about robotics. Ntabwo ndi butinde kuri robotics bijyanye n'amarobo. You know the importance of robotics. Muzi gukoresha amarobo icyo bidufasha. It helps us in industrial to be efficient and fast. Bidufasha mu nganda kugira ngo twihutishe ibyo dukora. We need to invent our robot to serve the purpose. Niyo mpamvu rero tugomba natwe gushiramo cyangwa guhanga amarobo yadufasha gukora umurimo wihuse. Hallelujah. Hallelujah. My brother and sisters, bene data, let's contribute to this invention. Reka rero dukomeze natwe tugire uruhare muri uku guhanga izi technology. Let's not be consumers. Reka twe kuba abakira n'ababikoresha gusa. Let's not see always negative side of things. Kandi twe kuzajya twita ku bibi gusa by'ikintu. Robotics are not antichrist. Ntabwo gukoresha amarobo ari ikintu kijyanye no kutemera Kristo. No. Oya. Internet of Things. Internet y'ibintu. Our device being connected. Bivuze ngo ibikoresho dufite bigenda bihuzwa mu buryo bwa technology. Is not against good purpose. Ntabwo ari uko ari ikintu kibi. Isn't it good to turn on your light while you are at work? You turn home light when you are at work. Ese si byiza ko waba ushobora gukuraho amatara yawe ukoresheje telefone yawe ku kazi kandi ukayakuraho mu rugo? Isn't it good to monitor what is happening at your home when you are sitting in the office? Ese si byiza ko waba ushobora kureba amashusho kuri kamera y'ibirimo gukorerwa iwawe kandi uri muri biro? This invention, we should contribute to it. Ubuhanzi guhanga ibi bintu rero bya technology tugomba nawe kubigiramo uruhare. And you have to be smart to use it. Kandi ugomba kuba uri umuntu w'umunyabwenge ukora umurimo unoze. There is a complex topic that I won't spend much time on it. Hari inyigisho ikomeye ntari butindeho cyane. It's called blockchain and cryptocurrencies. Ibi ngibi bijyanye no gukorera ibintu ariko mu buryo bwa technology mu buryo budafatika. Most of us know it as bitcoins. Akenshi tubyita bitcoin. This is not antichrist. Ntabwo rero ibi ntabwo twavuga ko atari iby'abakristo. This is antichrist. This is innovation. Ibi ngibi ni uguhanga udushya. Do you see zeros and ones on the picture? Ese hari amazero na rimwe murimo kubona kuri aya mashusho, kuri iyi shusho? This is advanced technology. Ni ukuvuga ngo ni technology yateye imbere. Where you can exchange money. Aho ushobora gukora ubucuruzi mu mafaranga. Where you build smart contracts. Aho ushobora kugira amakontra meza asukuye kandi kuri technology. Where you can do a secure supply chain. Aho ushobora kugira ubucuruzi cyangwa gukora ibintu mu buryo bunoze kandi budafite icyabuhagarika. There is ongoing discussion about digital currencies. So hari biganiro birimo gukorwa ku bijyanye n'ifaranga ariko ridafatika.
We all know amafaranga. We all know the cash, amafaranga And we afatika, all use it. kandi turayakoresha. But there is cost behind printing, securing currencies. Ariko tuzi neza kugira ngo ayo mafaranga akorwe muri bank birahenda kuko ni ibipapuro bigomba gukorwa. And the solution is technology. Ariko mwumve ko igisubizo twakibona muri technology. So there is, as I started, there is flip side of everything. Noneho nkuko twatangiye hari ibibi bya buri kintu. Let's use it for good purposes. Reka rero twebwe tukoreshe technology kubw'inyungu nziza. There are other innovation behind that. I'm going to go a little bit faster. Hari ukundi kuntu izindi innovation nabaganirizaho. How many of you have used virtual realities? Ni bangahe muri mwebwe mwakoresha ino technology yo kuba wareba ikintu nkaho ari cyo kandi utakibona mu buryo bufatika? You visit a museum Ukajya muri mize while sitting in your home. noneho ukaba wakwicara mu rugo iwawe ariko ugakoresha ino technology ukareba ikintu utari kumwe nacyo cyangwa utakirimo. It's really advanced technology. I won't spend much time Ni on it. technology yateye imbere cyane ntago turi And buyitindeho, it helps in mountain of education, ariko ifasha ku musozi w'uburezi where we can simulate trainings and you teach people what they are seeing, what you are teaching them. noneho ugashobora kwigisha abantu bagasa nkaho bumva ikintu nkaho ari cyo nubwo batarimo kukibona cyangwa kukibamo. All of the things we spoke about requires a lot of computation power. Ibyinshi twavuze muri technology bisaba imibare myinshi no kwinjizamo amakuru. And we have to produce content. Bivuze rero ngo ni iby'ingenzi kugira ngo ushireho amakuru muri technology akwiriye. Western or not many Africans Ibihugu bitari byinshi bya Afrika cyangwa abanyafrika batari benshi had contributed to the quantum computing. bashobora cyangwa bagize uruhare mu gukora mu gutanga aya makuru ashyirwa muri technology cyangwa muri computer. Yesterday we've learned how our brothers and sisters in diaspora are contributing to this. Ejo rero twize inyigisho y'ukuntu bene data bo muri diaspora nabo bagira uruhare mu guteza imbere Afrika n'ibyiza byayo. But we are not required to be in diaspora to contribute. Gusa ntitugomba kuba muri diaspora kugira ngo natwe tugire uruhare rwiza muri ibi birimo gukorwa. We have to produce good contents. Tugomba kugira amakuru akwiriye n'ibintu dushyiramo muri technology kugira ngo bidufashe. We have to contribute to the invention of new technologies. Noneho natwe tukagira uruhare mu guteza imbere technology. As I conclude, the last technology that I plan to demonstrate to you, Dusoza technology ya nyuma shaka kubasangiza. I've already spoke about smartwatch. Ndumva nababwiye kuri telefoni yanjye ya smart. Isaha yanjye ya smart. It's getting advanced every day. Buri munsi hari ibikoresho bikora ibintu biri bya technology byiza biri smart. It helps you to monitor your health. Bigufasha nk'urugero iyi telefoni yanjye imfasha kugira ngo nkurikire iby'ubuzima bwanjye. It shows me average heart rate. Ikangaragariza umutima wanjye ukuntu urimo gutera. It helps me to monitor if I slept well. Noneho nkashobora no kureba mu gitondo ngo ndebe kuri telefoni ese naryamye neza cyangwa sinaryamye neza. It helps me to track my movements. Noneho ikanamfasha kugira ukuntu nkurikirana ingendo zanjye nkora. And it helps me to be fit. Noneho ikanamfasha kugira ngo mbe umuntu ukomeye mu buzima. For the purpose of serving God. Kubw'icyubahiro cy'Imana no kuyikorera. I had a lot. Nari mfite byinshi. But let me stop here for the purpose of time. Ariko kubera umwanya reka duhagarikire hano. But to conclude, Noneho nsoza, I urge my young African brothers and sisters ndashishikariza basaza banje bene data abanyafrika bakiri bato to not be consumers. Murekeraho kuba abakira ibintu gusa no kubifata nk'uko bije.
let's contribute to the invention ahubwo natwe tugira uruhare mu kurema utwo dushya twa tekinoloji. and let's teach our brothers and sisters to contribute positive things on the invented technologies. Natwe noneho dushishikarize abene data kugira ngo nabo bagire uruhare mu gutanga inkuru nziza n'amakuru na data twashira muri tekinoloji. God bless you. Imana ibahe umugisha. Amen. Thank you very much, Urukundo. Imana iguhe umugisha mwene data Aimable. God bless you, brother Hallelujah. Hallelujah. Aimable kabisa no IT murayibona? Do you see that he's an IT Isaha ni expert? IT, telefone ni smart, Bibiliya ni smart, n'ikaramu ye ni smart hano yaraye. Everything he has, his phone, his Bible, his watch, and the pen he has is smart. Amen. Amen. Dukeneye ba Aimable cyangwa se abandi bantu bashobora kutaba aba consumers gusa ahubwo bakatwandikira ama software n'ama application meza. We need more people like Aimable, that they will not just be consumers, but they will be software creators. Kuko bo ntago bazakuramo ama verse muri Bibiliya. Because they will not be the ones to remove the verses in the Bible. Tukeneye kohereza aba missionnaire ku musozi wa technology. We need to send missionaries on the mountain of technology.